Swertihang budot ay. Lah, dagang guys, diri guys. Ito, kura ba kayo? Bisa. Abi ako balik yan deh. Biar at bagay. Mais lang gini. Dili, ugasan ko. Ha? Asa pa na? Kana. Ano na miya kanina? Hintay ni 2 kilo. Hi guys. Tagan kay isda rin lao guys. Malibor ta kaya makakuha. Dua Jennifer. Lihat to. Lugar ni kanuro kay lapay man anak mo ka. Paling dagko sa isda guys. Uno, pwede na. Uno, tali, limpyo.